Treneri, turbūt dvejopi jausmai, nežinau, rungtynės iš vienos pusės su lyderiu, iš kitos pusės, kita vertus, jūs pirmavot, bet to teigiamo rezultato nepavyko išlaikyti. Tai jūsų trumpas komentaras apie susitikimą. Tai jo, jūs labai puikiai pasakėt, kad dviejopi jausmai. Labai norėjusi tos pergalės namuose prie žiūrovų, norėjusi išlaikyti, bet vėlgi palyginus su kokiais sunkumais vaikinai susidūrė ir kaip jie kovoja su Žalgiriu, kuris, būkim vieni, bet teisingai demonstruoja tikrai šiai dienai geriausią futbolą Lietuvoje, tai ir ėjo, kovojo, sakau, liūtai, o ne žaidėjai. Klausiau panašiai ir Vladimiro Čeburino, abu įvarčiai buvo standartinių situacijų, tokios gavosi standartinių situacijų rungtynės. Ir apskritai, ypač pirmajame kėlinyje, tai aš ne vieną ir ne du kartus gyniau abiejų komandų gynybinės grandis gynėjų žaidimą. Nuo Aleksandras Živanovičius, tai nežinau, jis kuo tolyn, tuo gerin. Tai visiškai miesto centre, kur yra paminklas tenai su arkliu, tai reikia Živanovičiaus skulptūrą dar ant to arklio uždėti. Taip, praeitais metais aš jį vicemerų siūliau, dabar ir paminklą dar ir prie to pačio, tai, kiek jis atiduoja, kokią meilę klubui rodo, tai čia tik pagarbos verta, o gynyba jo, taip gal biškį truputį stringam ties realizacijom, paėmus, tarkim, lygos mastelį, bet paėmus gynybą, tai viena mažiausiai praleidžiančių komandų. Tai paėmus tikrai vaikinai labai stipriai ir labai daug atiduoda gynybiniuose veiksmuose ir, kaip sakyti, nesimuliuoja, nes būna ir tokių variantų, bet aplamai, labai džiaugiuosi, ką jie šiandien parodė, kiek kovojo, labai gaila dėl Darišo, dar vien žaidėjas į traumuotus ir dabar svarbiausia tyrimai, pasižiūrėti, kas ten per traumą, bet galimai raumuo, bet viskas paaiškės po detalesnių tyrimų, bet traumos labai, kaip sakyt, šį sezoną gausiai pasipila bet vėlgi didžiausia pagarba mano žaidėjam, nepaisant kokius sunkumus jie patiria einant, ta prasme, 2006 metų, 2005 metų, jauni vaikinai, dar 18 neseniai suėjo, jie kovoja su Vilniaus Žalgiriu ir nei kojytės nieko nepatraukia. Čia jie turi pagarbą ir nemažiau. Po Darišo traumos, kaip buvo priverstas keisti, ir aišku, dar sutapo gal, kad ir žaidėjų, varžovų Kendišas pradėjo žaisti aukščiau, tai aikštės vidury jau tapo žaisti iš tikrųjų akivaizdžiai sunkiau. Tai jie ir pirmose mūsų, ar aplamai Kendišas, jis iš tikrųjų vidurio saugas, tai jis labai dažnai pakyla ir kaip sakyti, atsiduria tokio vidurio saugo pozicijoje kaip papildomas gynėjas, tai tikrai visom komandom, kai matom, tenai prieš tai rungtynėse Žalgiris per tą vidurį skersai išilgai eina, tai jo buvo idėja, kad truputį ir, manau, puikiai pavyko, ypač pirmoji pusėje, ta Kendišo, po to jau vėlgi tas pats kaip ir su Kauno Žalgiriu, kada Žalgiris visiškai mūsų uždarė, kada padarė keitimus, atšviežino ir tą kokybę išlaikė ir tada taip, mums buvo sunku ir jau iškentėjom, kaip sakyti. Na ir dar vienas klausimas, jau paskutinis. Vieni sirgaliai žadėjo nuspalvinti Marijampolę žaliai balta spalva. Tai kokią jūs Marijampolę matote šiandien? Ji buvo, yra ir bus balta ir raudona. Ir gali, kas nori svaigti, nepavyks, pykit, nepykit, jie tegul savo Vilnių dažo žaliai. Тренер, хотел бы поздравить
Но не буду поздравлять, потому что Жальгирис это команда, которая всегда играет на победу, но сегодня победы не удалось удержать. Как вы думаете, в чем причина? Ну, я думаю, что по первому тайму долго подстраивались под поле, да, ну, поле, конечно, не хочу там кого-то и говорить, ну, будучи здесь, ну, такого поля никогда не было. Ну, поле не в очень хорошем качестве, я не знаю, почему не поливают, ну, перед игрой более, ну, это интереснее, футбол уже происходит везде. Может быть, все дорогое в нашей жизни. Поэтому, а так, ну, скажу, что соперник использовал свой шанс, да, который у него был. Может быть, он и вот такой вот был, один такой. А мы имели шансы, те, которые нужно было, может быть, более результативно к ним подойти, более ответственно. А так, ну, такой счет, уже никто его не поменяет. Ну, у Судовой, я смотрю, последние игры особенно показывают, что особенный настрой на Жальгириса, что кому-кому, но Жальгирису боя не дают. Этого ждали сегодня? Мы ждем со всеми командами, все играют, большинство команд ставят большой-большой там паровоз, и удар вперед, и побежали, да. Ну, я не в плане осуждения, да, это тактика, ее выбирает тренер, исходя из своих игроков. Но было сегодня в первом тайме там хорошая передача вперед. Ну, сложно вскрывать при таком поле, сложно вскрывать оборону, когда там все 11 игроков и там ничего негде просунуться. Ну и все равно имели возможность, особенно концовка второго тайма, да, где-то, может быть, не дотянули до того, чтобы забить еще один гол. Поэтому, ну, все настраиваются, все хотят выигрывать, это нормально. Сегодня оба мяча были забиты после стандартных ситуаций. Ну, про ваш мяч не буду говорить, потому что это Скажите. хороший удар. А что случилось в том эпизоде, когда вы пропустили мяч? Вы хорошо знаете Александра Живановича и Ивана Зацко. Да, и анализируя, говорили мы, что это опасность исходит именно от этих целевых игроков. Поэтому мы не дотянулись, мы не сыграли, мы неправильно рассчитали траекторию полета мяча, да, и давая возможность сопернику. Ну, попал, да. А что касается Джоэля, ну, хороший удар даром не пропадает просто-напросто. Поэтому есть, не знаю, 4 мяча. это еще не... Не предел. Да.